nara mala kenyam biya kamal gwasame kan waro online tv channel an walle shangaro ka pay badek ron kina dangro wijen dangro do bakel te ko ran mugora banyo ya kel gwasame ke biar palpin ka lengde te ke te mi cha te na tin kon shun kel ke kuma espelayo kene de kon shun kel kan wore ano ngum shol nuare shol kan idin kon kuisal pike mi yadi no ken shol ken nuare well jang tong wante ga reaction gwasame maniam ana dor la dangi jeno ador la shun kel ke shemore then ke changa jinta kamad money bi shon kel kamad de no mi che jen che mari she ban pin che okak la ishal ke dijiram la ishal ke betrayal ayi jogono jin che mari she betray you know the shimadu shekwak kama kula kwanga community do dor dana beaten ke dor dana beaten abuwe bo no bo te kel ka jurmu da dien changle la jurmu marian ba ka juro mo ko ne ko ka marginalize ki yere ke ki ne ka te de chide mun chon kel ka jan karonkin dangro with well job medane shikori to ai wiki juba chikondi al mechi tok chikonen chan wari anak door to door self became yadit genetic one kan chekana kan wari chekana kan man generally nakane door wari chen nakne section kel chade larno tok duele me chan nakane komi si larno tok duele me shanne ko shiro do wuiten ngwad mo shi chilang wala la Nuer ashang na kana ne dialbo kwana je kavano kwa jankane kana Nueri jel kela ka sha ko ne changre kurm di ter changa je Uganda ni na ka jam tane ka for example a chi konin ka jalab ashang cha na ne re kurb na ri no kwen ko de ne panchala ka ni National Army aduno mi chet le acho to ngwada mo ba pegen di dana chit pe te nien ba ngaje no kujeden me gad jan ne balar no cha konen nene mi ga Nuer balaro cha konen nene mi ga ted balaro cha konen nene mi ga ji Equatoria balaro cha konen nene ti dial to la ka ngai ko yo bari pot ba utup no mutup ke report balaro no ga ne cho kone balaro no ke dinya banu ben ka doro yo ashe beneka dor buna ablar no Nuer kene di chanak tan ko bi manni nenden kon la dinje tor ya na ko gwa wan kur biga ben che man ken biga tech gar ko kan mi jang ben Nuer ben bene dial ko ken biga ben jira mdana chanak wan kur mi point to teten bore du ngode teten akana wan ke kana shot pin nen be fam du biga ben bi ken ben am bayina na dorun ne gwa de dane dabjitin nangi ne tarshin ne dauru ne da ne dabjitan amla rana no ne sha da won wore sha je kok ke cha jorrin cha kok ram mo che te kachon me na kana ke 2013 kwatar ganan wore pege di de sha na kan an kan wore kan an nan na ke di ni sal pikir mi hadit me shi ko wud beli gor kan ne ko lan wore shi na ne ke 2013 kan ai kona reported on a shiben more than 40,000 10 were to char nak within 2 days na mo je to 2013 ke 2016 janyo to banyok goro ti within Juba then what take can take a lesson in a state take no human already increase self became yadit the shunkel kanga ke jemla question ko Nueri shol karo chalga neten kon shunkel ka self kem yadi din wer wew chai shol lorobang jen mi community je betrayed waba to kaje cha bla ne je lorobang badil to ka jawdu kan action ko te kon len me ay jogono jene wonen ne ko shirga manan to ko jongle state kay jogono wer ka jongle kay jogono wer ka penal kay jogono wer ka unit state ka jin gan wore jin general go wonen ne to ko ka jas pelayu imagine bienok buwe bu nyinga neko
mi jin wala tok de laro shelok kam do la jin de ro ro nya gwasam de nyur run gwa dana shila ngaje no chete kalwang de le benyal koro ko bro do allow ko ba you use so na mo nyu de jenode ajira mi chako yes runen to mon gang kan gat ken kana men ken ko dong she can believe ka bot ko a lot but la do che dia wode in work community de rejana gwasame report chalat mo kol nu ya gwadame jang ladamo ana lat ken wona na akanen wer jakrodin ka chuch ko ken shun kan kelke kuma spelayo bede ko ni ga to english ja gor mishal ke mirol ai ba ko ni ko rai kon ke bidene akene our Nuer brothers are letting themselves suffer because they believe SPLAIO will achieve something for them. They call us Nuer well because we stand with the government. This government belongs to all of us. If you choose to stay outside of it, then you will have to face the consequences of being outside the government. Being called Nuer well does not bother us because we are South Sudanese, not foreigner. If we benefit from government resources, we are benefiting from the resource of our own country. Think carefully before making your decision. Rama Godame en Nuer Milaro nene Mugu yana no kwakane ka yo kana yuru ti chika yo jani ka yo South Sudanese but question nene ka yuru tor chakul kam kume ta kula no jin ka yo South Sudanese kam ga jidi alara din chilado komo yalan mi jego yo they are no longer resource tin ko na den okay nyin widan mi joji ni da monak kwaile jur ka you tin kon la you widan so what does that make you dora ngan gwasam ka gi ka you to be nere mondu nere dwarun ka joji wonan ne to so chijen mi kwa ka jika you ka bilaro kum moja ko chikana declare already they know already anon war wo you dan it kon de kum selbe kem yadi to moya ka you ko bigin werken beken ko lel beken ko nak so can it cham kune benefit cham ne ni you mon dan yes ala jin mi cham ka bida ka chin wor ku chika nak chi doru shi nak tali problem you can do anything then you dire ka me logo jena mo moji duor ko duom chajan duom jek ko shal duom jek na mo jogi no beji moch ka you do no kono do runu dak era mo right now you are claiming resource ni kenyunku but still kwani you go and do the dirty work and then come back by you what does that make you karamala dodi shenbe mat karami mo mukwa ka yo ka jogi no wonak damor karami jene no ka yo duara baga dil kama bad baga kama cha damar cha kono nak amen yala chongantam ero so yen wodi ala konin chunkel ke kuma kirmi yadit awa jin chaji bi jok meladi edwer lora bang etele michilat ningo diala konten chilat ke chilat ba ka konin ba kul ngajino jin chaji del kok again betrayal nuka ka ji jin war either jin general ke jin kwermo take a position ke jino ba ji use broad jaga ba use netin kondi la jang wona ngwerku ka kwa ka jik within our resources tin kono to within ke bilaro to ngum medine kan chine ka cham ma dio je de ngajino you are disorganized already ni je ke nyin ku ngum jakoro ko jin ba ji koko bi mi je bi olat kaka ke ni je ke nyin ku why don't you just take them then sit down eat them kenika chamke nure loroba dono bijen bda mor biyo nak kala je no chamre sos no wech alami shala dum weidwa si bije ka do mu jak bije ka do mu ga kodun bije ka lor chio bijen bda mor biyo nak dum tam kula do nena kulo ni yen ka jor ko ken can klar with the dien there gwa de you can feel proud dilo there te there do lek but tell heroism gwa de me
chi jin hero, you can never be a hero. Especially jira mo liu kwi kirm yadi, you know. Me cha jugo no nang nuari ka buuri haran wana mo. Dira jigdi, how do you feel? Especially the content ke shemana ken content cha kulo moy kangwane. Gela lar kan de jin no ki chemor to to de kwi kirm yadi de right ka de no run bu bran bu ben. Belare isha mi jeglel ram men na ka wal ngi jenu go dan te tin mi jek che choice no be mi jek mo be jelelde be jekan. Ika kwi go lara je ke resource ni wi taram kel mi shika nyinga ke nyingran nyen kwa le jugo no chai de mu kokke ke resource ni ka bai jugo no be bia bana ke ko cha ji mu ke resource ni wi ni je no ke nyin wi mu jak road ko ba ja ko ka mo ka ke nyin ko why don't you just take them and sit down there kene ke nyuri cham ke then be take the ska line ko cha mu ke yu so na me it does not add up, right? So kujamo man chalat gwasa me chi chong Nuer kontin tekel kekir chiganate mo chi mugwa chicken choice ano ladje no Nueri liu can kwi dak mo char ko jen ta dan to to ngum liu en ka dak mo char kaje. When you look at them take a crystal became a yadit moya ka maj moya ka yo we are not Nueri ku le border no de Nueri de ko rien gang ikan ishwara gang ngang rudun ka je beda bang so no mo shale doro no mo cause jinaka but you respond ba nga jeno jin chung kel yene doctrine machar why kire wud janga shira char no jin doru mendien ko ka jen report mi ko manan lero chanene men yambi nga jeno doru nga ko rajene a chan tire jor mutede la janga ka gwa dan ti ba jono jinra na yin laro an sa Sudanese ki era mutede okay ngene no jin sa Sudanese but dorun dor bi tene dorgu ko taram tel dor wi monam ene do rante dor bo bene ko en war kan war balo bene ko section dien bilo larno tika jongle tika panal tika in the state tini and all those places big mention ko goro gwa dan bi tin mandap tin bi lar more kan gurbi lara mutuo so la taru kelu la jangaika your whole background body so jin jalle kan ni jeno jinga malar jeno no wede ga jal kel chalog ni ya bado jin mi chimi je che choice body laro na me checho naga na rodo of course there no gwa ka jir right now cause don't me tika jin the person who is benefiting right now ka jan tam me mi chu Nuer me ko mi jin ku kalle tam de ko la 90% Nuer te go refugee camp te ka IDP imagine jiram te ka IDP camp an internal displaced person refugee camp and okala jeno chunkel ke so if you trust kid that much why don't you come out a jin tira ka da gar ku te refugee camp which mean that you don't believe in kid but cham yoka so ko la rode if mi chai mu ke yo they give you something just eat quietly cham gamat cham ke shuro do tenrar ajalat ka mon Nuer chala ro jin shidun man cham chede cham nyin ko bat chu Nuer shu kana chu Nuer shu displaced so be remember one when tea out chunkel karam nan Nuer ngeda no you are not far ko de attack any time again ko jana dana to ala gwan ter da more mishi marka ya la jaje ga rungo dana ce da more ce tim kon nganje no mu terka Nuer teram ci kana ter Nuer go no kwa kala occupied area ne ken ba ko fight then ba ka control then teram mo bro so jena dana gor ke self kem yar jen ko general Nuer ma ko lele ko le jak don Nuer ko ken general Nuer bum kan lo kan ken area na dial bikaram mo ke $1,000 and then ja talk bila dan wilat bigan Nuer bu nan ko ron gwada ma ko ri na garo dun ko raina de ko larno general tele mi jeka ko tele general we ko gona len captain ko just kan de kon chamu ke yuje to bu ma ju yot bu ko liu ko ram ci kan yo chekan mi ci ngaji ko te baj bro bar bu we gwara din lo survived while she already ci dam or she can lose why jinna me ga Nuer bi jeno de Nuer de ren bar ka ji ko ne ko la ray ren ma char ci ade gor imagine that jagji ko bi ko benak e ko kwi ko shungne kelkere ma char
Why don't you allow us to be like that? Why? Mushi no allow pelko kon wer kon chunkel kereng machar. Ki chunne kel karam chunne kel gaje ngum larikten. Until a problem. Kon enen wer chunne kel gaje. Log ne ni marginalization dan latke. An wer mutedi kin wer mutedi den a chunkel gaje. Ban jin mishi to jako ram neng na you are wrong. Anyok madane me nueri lakan dur kon chila chengle la dur tela kana peru changa dan chimu ga chi kwan. Wajin chi bijek forever, so mishi road ger. You are welcome. Ajin nuer charge bulok dabi don nueri shandu keli nuer. Dino jeng no baji use ke resource ni tinjela don no ke nyin wech. Ke jina kwa gale la kam ga jino wonak da mo ba ko mo. Mi kan da mo nak charge bu mo. Ma jin you are like a slave. Chiri jangan tama. Ko yos kan ji. Chiri kalat len la jogo no mo mu wote shi la tiane bu mo. So mi che George bono jin bo charge trust to charge mi ke yo ke shi bo la den. Baji wocha baji remove jara mama so babi ngaji no jimi ay muy ko dor bi dun bi dor la jen bi entama yina kin yana kan biya na biya ko nak jongle biya na biya ko nak kapanal nagena ka unit state ka ku ko di chaji muy ko yo ka len gor jen ba action ba nanga kan so mi ci dor shi lat ba resol ba di ne kan ne content naka kon so mi tel mi ci lat den teral ba kam so what does that make you right now mi jen go jirodo ma jin ci bada jojino wonan neko mekeni latti dor bujek ni ce lari yo bay muy ka dor so na mo jenda na lokan nuare shit kan ka do diale ko ken so please gor jeno bi ay chari ni wer dialen kon inte kel ke kirmi yadit anu a lot time situation she permanent situation mishala temporarily thing can change in a time being one day rotaran tam you know de ga rotar che me bugo rien tar tam ka jen ku kwar mo naten ko kuin kware lat ke je ka kwen karan ka ted enetin kolan wer do you think wer kon ba kir kwen wer kon shu je chen men gu yen no cham yen yo ken cham yen yo sel ke me yadit ka kekel even those thing kon ku ke me yadit ken kir bu kwen ko ke changa jo already mun dana leda go ben wer ba ka finish all Again, we welcome you, Dr. Machar. Even you fear Dr. Machar for no reason. Ramalano to which are quite developed. Chunga can work on where big go at it can do cocaine, shagabu marginalized, no bigger no kangan, big chong, we mourn no shall get Nuer community, Nuer tribe. Then you can another report.